Hello, welcome back to Jeffrey Soul TV News. Welcome back to my YouTube channel. If you're new, please don't forget to subscribe. Don't forget to like this video. Don't forget to comment on the section down below as well. La bafowethu, we are talking about i-feud ekhona phakathi kwaNaledi and Nomahu, which segcine futhi ke kungena abantu abanye nje abahlukene. Ngizobala kakhulukazi usisi lo esimazi ngokuthi ke uwelile, so naye ugcine ke ebe omunye wabantu abaphakathi kuyona ke le clash ekhona phakathi kwaMahu naye uNaledi. So la into egcine ke yenza lokhu kahle kahle bafowethu, kuye kwane live video eyenziwa uNaledi ekhuluma ke mayelana nokuclasha kwakhe futhi nomunye ke wabafowethu. I think ke wayethole ama services akhe lo mfowethu, and then ke kwasekumele ukuthi ke amkhokhele imali thizeni. Kwasho ukuthi ke ugcine ngamkhokheli ngoba ke emsola noma ke emsongela ngokuthi ke uzosuke expose ngezinto ke ayikhuluma noma ke ngendlela ke ayikhombisa ukuthi ke interested kangakanani kuyena noma ke ekwenzeni izinto ezithile naye esayingane ke mayesho lapho uthi ubesafunda ke isikole. But then ke ubengazwakala abantu abaningi nje kwi comment section yayo lo live bebemtshela ukuthi ke why engakhuluma into eyiqiniso ngoba manje uyafambula ukhuluma izinto nje eziningi engahlangani, angabe ke uhlala straight to the point. Kodwa ke esingakho la bafethu uMahu and uNaledi aphiwe kune clash ekhona phakathi kwabo. Naledi faced a lot of backlash, including accusations from Mahu's sister uAmahle, who claimed that Naledi sacrificed her late mother, sakhumbula futhi lolo daba lolo. And then at the same time futhi khona nje esanda trend manje Mahu ukhuluma ke ngokuthi uNaledi uthi mayeko live noma ke kuphi nje la suke khona into ayisebenzisa kakhulu nekumele ahlehle kuyona, allegedly ama drugs, kumele ahlehle kulezo zinto notshwala. I think include lapho because ugcina ke ibehavior yakhe ingekho right, egcina ke ekhuluma ngendlela ayithandayo kubantu njengoba nibona even nama poster loke wa poster noma ke ama replies towards ama post enziwa ke uMahu inendlela nje aphendula ngayo nakwabanye abantu. So far siyakhumbula ukuthi ke nje siyabona inkulumo mpikiswano phakathi kwakhe nalo mfowethu lo engeke ngakhuluma ngaye. I think igama lakho Andile, so even namanje futhi kusakhona lokho phakathi kwakhe noMahu. Asazi ukuthi laba abayibangaka ngaka noMahu, kodwa ekugcineni kwakho konke bafethu into ebalekile ukuthi ke as artist especially futhi elisuke lisancane njengaye uNaledi aphiwe, it's very important ukuthi ke as artist esakhula kanje in as much as ngo entertainment industry, okay usekulona lelo zinga lelo lelithe ukuthi yabo, but into engiyinotisayo irespect ke ngoba ke moyihlonipha awufani ukuthi uzihlonipha wena nje kuphela, but khona nalento ekuphilisayo kuyi-career yakho yabo. Respect ibaluleke for wena, ama-managers akho, abantu abama-promoter, ama-event organizers, abantu bonke labo bantu labo. Kubalulekile ukuthi ke wena by yourself ube disciplined nje in order for wena ukuthi ke ube nogazi kwabanye abantu, because indaba yokutrenda for one day and then at the same time futhi ubukeka ngenye indlela kwabanye abantu, it doesn't make any good image for abantu abafisa ukuthi ke bengakwazi ukuthi besebenzisane nawe okanye besebenze nawe kuma events abo naseyindaweni nokupromote nje izinto ezifana nezempahla, uprovide ama services anjengalawo, ube ambassador yezinto ezihlukahlukene. Mhlawumbe ke ngabe uqasho Red Bull, mhlawumbe ngabe uyi-ambassador ka Vodacom, promote amafoni, izinto ezinjengalezo yabo. Because awekho ama brands angazi associate nomuntu eyohlale ke ekhombisa ukuba road kwi public yabo, because i public iyona eyibusiness yabo for wena. That's how you earn imali yokuthi uziphilise, that's how you live yabo. So kahle kahle nje that's how you earn a living, that's how uthola ngakhona ke even abantu abasuke bezoba lento zani
nokudlelwana nawe ngokwebhizinisi. So I think naledi kumele azame in as much as naleya ego ne-pride mayelana nethalente lakhe nokungancengi, kodwa at the same time kumele abuye bambuyise, because I feel like noma I think une-management lo mntwana lo, and ne-management kunjalo. I-management yakhe kumele-ke ibe nayo ama-advisors a-right yabo, ingamvumeli ukuthi-ke ayikhulumele in public, ngoba akekho good ekuthenini-ke a-address i-public ngendlela i-public esuke i-expect ukuthi-ke i-addresseke ngakhona. Just a formal noma-ke a form of respect, because labantu asebekhona vele endimeni yomculo kade babakhona, and futhi bane-experience yalezi zinto lezi ezithi-ke azibe negative ngizothi comments towards izinto mhlambe iy'thile basuke besolwa ngazo. So yeah, for yena nje okwamanje akangafuni ukutrenda, while futhi kunezinto ayisebenzisayo ngempela, because you can see ukuthi-ke ngempela while ekhuluma usuke kuna something ayisebenzisile to face or to deal with leyo nto leyo yabo while kwi-camera. So bafethu good advice nje ibalekile for umuntu okwi-media noma okwi-public o-popular njengayo lengane le. Sibuye size kuMahu should set a good example, engahlali njalo uthi aphiwe mhlambe maye nento e-wrong akayenzile, and then bese kube ngathi uyasizakala yabo. I think nje esayidini engakwazi ukuthi akwenze lokho, ukuthi-ke akhulume naye esayidini, or else akhulume ne-management yakhe if ever efila ngathi-ke ingane le iyaphuma esandleni. Ukuphuma esandleni-ke kuyinto kanoma ubani, but at the same time kumele kube nezinto ezehlayo noma-ke umuntu akaziyekayo straight, because using a form of mhlambe intoxication or uthi-ke uqeda amahloni ngokuthi uphuze before ukhulume nabantu yabo, nama-fans akho, angaba ama-fans akho or ama-followers, you will find yourself ukhuluma izinto ey'bheke eceleni ezingasho lutho, ezingenzi sense. So Mahu I think mhlambe nabo lento le bayibona as mhlambe indlela yokutrenda, I don't know, kodwa it's not setting a good example for abantu ngempela abakwi-industry, because ama-artist kumele ngaba ayakwazi ukubhekelelana, ayakwazi ukuthi uma kunento wrong yenziwa elinye artist bebonisane ngendlela e-right yabo, because awuhloniphi umuntu nje isiqu sakhe, but uhlonipha umsebenzi okuphilisayo wena as i-artist. So uMahu naye I feel like kuleyo ndawo kumele kube nendlela asuke enga-addressa ngayo i-artist elinye yabo. Uma uvusa umuntu awumvusi ukuthi-ke uzokhuluma izinto-ke ezizomhlaphalaza phakathi kwabantu, because leyo nto izobukeka engathi usizakala ngayo noma usizakala ngesimo sakhe. So I think i-clash-ke nakhona-ke iye yavuka lapho, njengoba sekukhona ukuloke kuphikiswana manje ngamazwi yabo. Uyabo ukuthi lo uposta lokuyaya, nalo uposta lokuyaya, nalo uposta lokuyaya, up to isikhathi la kuze ngena khona-ke uwelile, ngoba phela-ke uma I think-ke ube yincokolela lapho kwenye ama-comment section kuma-post akade wenzile, ukuthi-ke engabe uwelile kusethuleleni yena, angabe uyamlamlela. Kwasho ukuthi-ke uthinta abanye-ke this time around, kusho ukuthi-ke ibisarekhodwa i-voice note. Abanye basho kanjalo, but-ke i-voice note ibisarekhodwa, wena nje ukhululeke, only to find out ukuthi-ke into ezoba inkinga kwakuyona leyo voice note. I-voice note is not even against unaledi low, but i-voice note sekutheni isivele yahlala kwingubo eblue ekade igqokwe uyena Mahu, esho khona uwelile ukuthi-ke uthanda ukudideka manje, wayesegqoka ingubo eblue kade ayibona lengane nani. I think-ke lwasisi-ke ugcwele ukudlala kakhulu, because akahlalanga odabeni akade ebizelwa kulona, kodwa uvele nje wayikhulumela okunye ukubheka eceleni. But
ukubuyela la uwelile ugcine ekhuluma kodwa ke ngokuthi ke uMahu akayeke ukuloku echaza nje into eziningi ukuthi yena unani kanjani izikhokhelo ezinto anazo bla bla bla. Into kodwa ebibalekile nje bafethu ama-artist ala eSouth Africa wasazwane wodwa nje yabo. I think kunobusathana obukhona nje obuhambayo around ama-artist yabo, cause nje manje kade sibuka ilento uCasper Nyovest Drega uMac G mayelana ke nale statement akasisho uyakhumbula le time ethi ke sekumele ke athi ukuma noma avela ayeke kusekahle nje kusakhanya lokho ngani uCasper ukucula, because angathi manje icareer yakhe iya ngokuya iyafade futhi ke uya ngokuya nje uvele ucula into ephashile yabo, akaseyena lo Casper esimazini. So waseyemphendula kuCasper ekhuluma ngeposta lapha esho khona ukuthi okay mhlambe babona ngoba ngingasakwenza ama-fill-up ake ngibakhumbuze mina ukuthi ngubani, then ke wabuyela ekuthenini ke abantu abake basho ukuthi iziphi iy'tedium abafisa ukuthi ke uCasper engenza ke ama-fill-up khona yabo, ukuze kuzobuya isithunzi sakhe because abantu ke sebemthatha kancane including yena uMac G. So bafethu uyakubona nje wakubona lokho kukodwa ukuthi ke no kuningi futhi kungeyona igenre yodwa obuka ngoba phela uCasper abantu bama hip hop mixed with piano yabo, enye genre leyo but same industry entertainment. Sibuye size koMahu benabo naleti yabo different genre but entertainment. Sibuye futhi size la kule genge kaMaskandi ngoba nayo futhi inebhizi yayo nje eceleni. Manje kade kukhulunywa indaba zomgqumeni ukuthi kumele kuvuswe imoto kaMgqumeni, uyabona ukuthi imibono ihlukahlukene nje, ngeke ngisabala namagama ukuthi ubani, kodwa uyabona ukuthi imibono ihlukahlukene futhi ke khona abahambiselana naloko, khona bethi ke ingane zaMgqumeni waye zingasebenzi ke zibulawa ubuvila, nazo ziphendule yonke leyo nto leyo yabo. Isayiproof yokuthi ke there is something wrong ngempela kwi-industry, because ngaphandle kwey'nkinga, ngaphandle kokuthi kuze kube nabantu ukukhulunywa kabi kubona yabo, kodwa into ebalulekile nje ukuthi ke masihlose ukuthi si-assiste noma sifake isandla la kumele sifake isandla khona as ama-artist, kumele kwenzeke lokho without any problem, without anyone pointing fingers to abanye yabo abantu. Ziningi izinkinga yabo, nakho nalapha sibona uSomizi ngalesikhathi ke eqashwe uMan B nayo sezochaza futhi la yabo. So bafethu angazi why ukuthi kwenzeka kanjena ke kuma-artist ke amaningi ngempela ala eSouth Africa. I feel like ama-artist ewodwa kahloniphani and they are not giving each other indaba ye-space yokuthi okay fine umdala umncane but then I have to respect i-craft yakho, I have to respect indlela owenza ngayo to earn leyo mali leyo osuke nawe wenzela ukubeka isinkwa ngayo etafuleni. But then bafethu you can tell me ukuthi nina nizizwa kanjani mayelana nako konke nje lokho kwenzakalayo by lama artist ke esengwamentionile nezinto ke ezenzeka kubona. Anyways bafethu, don't forget to subscribe to this channel, don't forget to comment on the section down below, do like this video as well. Thank you.